Bafethu ku-episode yanamhlanje amalanga awafani kumhla ka-12 kuJanuwari 2026 amaphoyisa ayafika ezobheka bafethu uZandile Gumede azobachazela ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngale social club eVibes. You understand? Abazala basathukile kanje ukuthi hayibo kanti wena uhleli nendaba engaka kanti uyaxwayisa usithengela impahla la endlini kanti into kanje bafethu hayi beyade ishubile. And then masiqhubeka nase story abaza babamba umconfront abafethu bamconfront usisi uLwazi lapha uthi hey wena lento yenzayo usidayisela ingane zethu lana uyayiqwayizisa wenza lokhu nalokhu bathi ufa nani amazike-ke ukuthi unjani-ke usisi Lwazi vele wathi nje nabo ubufakazi ngalezi zinhlelo niyibekayo ayish bathi abanandaba nalokho kanjani hey siqhubekeni bafethu nento yenzeke namhlanje hayi nangu Sabele impumputhe lana izohlangana nomthandeni bayacijisa laphana ocela empuzini ukuthi lalela uma sefika lo muntu lo uzomkhawula ngala ngoba uzobehleli ngala kanjani wamnikeza itask ngoba umthandeni uthanda ayikho inkinga ngasebenzisana noSabelo kodwa ucela ukuthi uSabelo abhale umucu lo mucu uzobe seyabona ukuthi ngabe ufanele yini ukuthi basebenze ndawonye ngoba bafuna ngocula iNational Anthem ndawoni thizeni. You understand? Kanti le task le ngoba inikezwe uSabelo uzobuye futhi ahlangane later noTsunami amtshela into efana ukuthi Tsunami ngicela wenze into kanje. Ayi asazi ukuthi ubanike ozoba umanqoba kuyona yonke leso ke sibone wafika uDlamuka amadoda emzini kaSabelo ezobatshela ukuthi lalelani kunomama owayekhulela amawele la okuyena onibangela wonke lamabhadi nefilimu nyama uyena owenza yonke lento le so ayi iphele kanjalo namhlanje so ke sibone ukuthi kwenzakalani hayi imnandi ngempela amalanga abafani bafethu ngizofuna ukubona le kaTsunami lapha noSabelo ngoSabelo eyimpuphuzo uzobhalela ubani and nangu futhi uDlamuka ufuna aqhamuke nesambululo phela ngoba nangu uMaduma shuthi yini ifilimu nyama hayi so ke sibone bafethu.